di hari nauli di hari na ganon nung asawat na sinangkapan ni Roham doon na sinangkapan ni Rohat sa luhut na masa ni dibata ang iya di hari nauli di hari ganon mangihut kakar na mangihut tutong kita pelibata pasu-pasu doon sila sinurong at ikita ng dihamuna lain namin doon iboto namin ison hubok kami ulos pasama sitor rapu ulos na gancang senggi emak soron hatani uluson pangiduan tato manteri wala senjabay ma gancang nyumur senjabay hahi pasok betong di bagasan tas roha kita lalu sampai pasamotan jadi pasal kami ulus pasamaton di lain nami di lain dohot di itu kinorwan di buru di mana agak soalnya jadi kalau di mana masuk las paruhan di badanmu las paruhan itu tim abang permusin nami gabe bang gabe asal pasal kami ulus pasam gabe tuh foto nami dohot tuh lain nami lain maju abang anak ko partusi gabe po ulus pasamatong mabay Kalau di waktu berek nunggu tunggu kita bersedekah. Lama doh hilang. Hilang. Kalau kata belum tu pengennya. tolong ni rohana deh dijual Baca di Tuhan. Berjum. Tuhami tulang musaru. Dengan dong natar pisang di ruang kubere hilang. Tunggu bikin dari kamu. Bersedekah doh berpon. Dan saya tulang kubere. Tetap kita dikit di bagasan dami dohot bolong sampai daun hamil sila di hari nauli di hari nading ganon dan sarupa do bere dohot hela alai anggo di hari sederon markela mawate dari las maruhan ibadah muna dohot todi muna saluhuna pasu-pasu ni akka tulangmu saluhuna dohot siat tuhani kok may betong tidak menang di muna oh yang itu nih yang dari kedor martangian ba mas kariwata ina nunga sahat na sinakapan ni Roham nang marsi matuan kalang ko ina marsi matuan na buruk do
dijuluni pergalipok ko na sa pagpamarsakap kami. Darita na binamuto kami, darita ni pergalipok. Mama day, orang day na. Ano dah? Oh, lak. Orang day na. Guboy amang magpangiluhan. Gabi ang kami. Puro pangguarani. Puro magbarang. Oh, gabi. Yung tamo. Kamu ba mo? Wala ka pala. Ngajud bang may sinig tani wa. Tubuhan ng tubuhan guru mo. Dengan bangsa umat Oras. Jadi nyon pasahat kami hila terhela. Pagkong mumon pasang apanak ka hula-hula doon mangula-hula ka nauli. Dia mula ruhut niya kapag tuturon mungkin nagudang radi jalohos yang itu ate. Dia ulahong may hila doon dengan asa tarida na matjalo ko di paso-paso dudungan makalas
masuk kami ang urang tuam sa luhog na. Yung kami mentar hilaon, pagkaman po na rin dyan, mula kahatana si Rupati, ang pralonong kati ay super juicy ho. Abu Beo jong-jong na punong Abu Beo. Jadi mangarade ma pamaray o pungis ralibong. Pamaray. Idi ulusi. Sekali yang maduhot hahani helade. Di ulusi. Allah, asal sikupita. Hahani hela ama Elisa libong. Do pamaray o pungis ralibong. Oh, si Jo. Jadi hata namin ay boto namin ito si pada boto. Yan ang pagmumuhan. Dulu sama. Asa tapula di siba ganting mana dulu di pangiringan. Horas jala kami tamu. Nama riboto do nama hamaragi. Ala huwere kami do sitahi. Takas mas siba iringan. Pasama na guru. Bama. Pasama kadua. Asasi barohani Tuhan, mangulusi barat mau dia muduk mangulusi terti. Asasaan masuk usaha mati buktian, buka sampai milus nakan joko tua muna memburu nami, horas mahamu, syaur jala gabian. Tahu di jima, amalan ka memburu nami, jatuh jima tuh dapat persaurian. Apa yang mak? Baiklah bukan. Lima, mengarah di mana pun namamu tua dulu doang mau matang sari batuan. Baik, tapi apa tu? Masuk mahana amanyoki yang pengiduan. Asa mengalah sangat mengalah tua di teman-teman yang keluar dapur. Asa dohono masuk mengiduan ini tua-tua. Asa patik main hujung di julu di tapian. Tu dia pe yang mengalah kasa tu si pada kota persaurian. Baik. So kami aka bapak. Aka babadam amang udam. So dia kay botong. Dohot kasalu na para sa reservado. Na burung. So na bereng bibere nami do sa huda. Manas rohado hami dila si rohamunan manjalo pas-pas berbogason di Barcelona. Alani kurang do tatangan ade dahil ada. Ang pinakaning burjuhamu idok laki idok si batuang, idok bapak. Banyak rintangan dalam rumah tangga ini. Ya. Banyak gelombang. Itu pasti dilalui. Tapi untuk mengatasi itu berdoalah kepada Tuhan. Ya. Mau tidur berdoa, baru pas-pas berbagasun bahasa Leon.